Lokhiman Sanghari so e Jangchingruma me atumpen karchome ke pamanpon. Maigao LP School ahem Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen kilangpon kinangso. Kahora rong thomarat ajo adap kachelenga towar kahin open na jok kaning rihanggo. To strengthen the youth powers but happy and ponsi all nilip youth ANY meet kam body reshuffle jaimek recreation park difualong ke pamanpon. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan kardom pe jiriglo kardom tangte Pini Abirta lenonang tonpen arjuponik sina Maigao LP School ahem Karbi Anglong Autonomous Council Education Department pen kilangpon kinangso Lakhain koi raphon nilip MAC constituency ke parlo koila mati havar pen kilometer thomke bakahilo maiti mungarong along kido mati Karbi Anglong Autonomous Council pen inglongar lo kido arata tumaphan isi lo ke charli ahen ke pathek jia phan puma thaponsi ke damtang pharokri sir ke protroke bra hinianing kan hadakim Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Anglong atogano kido inglong kido la pen thoi kido aradato osumara tuma phan loke pathek repji puke matha kabor I pen ajok inglong san chommati rongso sola pen thoi rongso pialong anta Karbi Anglong Autonomous Council pen loke pathan ji pen chenglok kitab midday meal uniform la pen ason kado kawe anta ake joy pen lok sipali bom bonta nonakai langdam pulote government school along loke pacharli dona phai khim hoyason bonta private school along ki kado kawe anta anam ke sopen lok sikache toidon sita private school along si loke charli aphai ongmuna kason si penang an theklong Inglong ahavar anad humthom lo charli ahemdo amen lahai hendo oglang charalong burakathar LP school along lo charli osomar bangner capvet Sathinaga rengma government LP school along Bangkrei sivet lapen humthom school along pen student aphai ki ong muchotke Maigao government LP school along hendo lo charli osomar bangthom kebra isi sosedo bonta hadak teacher quarter away urine toilet away ringwell away lapen ahoyar pongmate boundary wala dochit MSDP scheme pen ki kimpi patangte Maigao LP School Headmaster Rajdeep Kujur penangke thanduna teng pulote nilitum teacher quarter kavya joine anar lo class juddet lote ajo kisang ke school class hammer lo si megjang nanglo lahaya kisung anpen nangke pajok jia phan ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang lapen education in charge EM Richard Tokbia tuma phan si towar cholang lo pusi pherangkya thengno nang chathandu sir apanak yat Maigao LP School Headmaster hoy ni হয় স্যার কেদিন পৰা আপুনি ইয়াত আহিছিলে কেদিন হ'ল মানে মোৰ কিবাটো আপইণ্টমেণ্টটো ট্ৰান্সফাৰটো 2018ত ইয়াত আহিছোঁ মই 2018 পৰা ইয়াত আহি আছে ন বৰ্তমান ইউ Maigao LP School ল'ৰা ছোৱালী কেইজন থাকে ইয়াতে মোৰ ইয়াত এতিয়া আছে 31 আছে 31 আছে কেইটা ক্লাছ থাকে ক্লাছ নাৰ্সাৰী কেজিৰ পৰা লৈ ক্লাছ 5 লৈকে আছে এটো টিচাৰ বিলাক কেইজন থাকে ইয়াতে টিচাৰ এতিয়া ৰিসেন্টলি এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচাৰ পাইছো মই তাৰ জয়েনিং কৰাটো 2 মাহ মান হৈছে এতিয়া নাম কি আছিল এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচাৰ নামটো হয় মহান উৰাও বুলি মহান উৰা বৰ্তমান ইয়াত আহিছিলে নি আহিছে নে বৰ্তমান যেটো কিবা ইয়াত ক্লাছটো চলি আছে নে হয় চলি আছে কেইদিন চলি আছে কেইদিন মানে যেটো 15 আগষ্ট পিছত পৰা কেইদিন চলি আছে 15 আগষ্ট পিছত কিবা আজি মানে বৰখন কাৰণে আমি লেট আহিব লগিয়া হৈছে আজি বৰখন দিলে ৰাস্তা একদম বেয়া আছে নদী বাঢ়িছে আপোনাৰ ঘৰ আসল ঘৰ ক'ত আছে মোৰ জপ্ৰাজান ন আপুনি কিবা ঘৰ পৰা ইয়াত Maigao LP School লৈকে আপুনি খোজকাঢ়ি আহে নে বাইক পৰা আহে নাই নিজৰ এইটো বাইকটো আছে এটোৱে বেলেগ আপু একো অপচন নাই ইয়াত মানে নিজৰ গাড়ী নহলে ইয়াত উপায় নাই ন ইয়াত আপুনি কোৱাৰ্টাৰ থাকে নি বৰ্তমান কোৱাৰ্টাৰটো নাই এনে আমি এইটো কিবাটো বনাইছো এইটো
যেনে তেনে তাত থাকি আছোঁ আৰু এইটো স্কুল ঘৰ একটা চাইডত তাতে ৰাতি ইয়াত ক্লাছ হয় আৰু ইয়াতে আমি হৈ যাওঁ আৰু ইয়াতে কেইজন থাকে আপুনি এইজন থাকে নেকি নাই নাই আৰু একটা লগৰীয়া আছে তাৰ লগতে থাকোঁ ke usumar sikul ke dun kile anta langa be litrin dam tha be usumar tum pom masi pom mat ki du skor hem long hadi sikul hem long he ring ta be lo thang ta be lo ake the ki bia tum anta tilang no dak aja lo la si nona ma lang nang ki tu te puja lo lang pinang po barpi barso hem nang po barpi barso hem nang ki gek nang ko itu ma don tinda ki du ki la ang se nang le hem somar da skor padun ma sikul padun bang tho bang thom pan an class ba la tu class alen aki bc bang ke class 1 anke la pena adawam tu bang ke class 2 anke la pena adawam tu bang ke adawam thele he la bang ke class 4 lo bihek la te la da master bang bom ma master ke ahu pen bang po ahu pen bang ve po dak doklung ma man de ki woya la ahu pen ke doklung ahu pen doklung kle Karbi Anglong Choki Hola Pen Anilson Rongpha Report Biswanath Karbi Live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Lokhimon Sanghari so e jangching ruma me atum pen karcho me ke pamanpon Lokhimon Sanghari so e jangching ruma me atum pen chepatir piponsi aningkan wangason thak thak si pining le thota HSLC pen danglok higher education la pen boreng ang hoy ka chepalong dona tuma phan karcho me amen pen lakhahini dolamara kurua kengri Lokhimon dowan pie dung bapuram tok biarong bapuram tok bi ame hong jailong karcho me ke pamanpon Bangso me long prodip rong pi pensi me chepa hem phuponlo la pen chun bang mirjeng hanse pensi me ke phalam thela pen aluhi ke denga chai mek en ponlo Bangso me long aluhi sar poman pen Lokhimon Sangha me Puganthiram timung la pen chopha pangjang aluhi local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi la pen Lumbajong MSc Johnny timung abarim KLDB chairman Longsing Teron la pen Lokhimon Sangha soar lo chingria me tumpen me phi la pen chunbang phi la pen penang an Lokhimon Sangha long klembang phu bang phi tumta me long RDP ton Karcho me long karcho pon long kadu kawe satlang ki unduna tuma phailake bang pharo ke thop lapen bang kre phothir thip boreng abar cycle long atuma phan archo pon lancho takali hemphu Lokhimon school lo than bang inkoira hinia phan ta archo pon se aning parung dun thu Lason si education EM Richard Tok bipen ka ningje ponke itum jasimet loki charlianat RDN piknangji lapen apeya po tumta RDN piknangjilang ansi loki charlianat paprang dun thekji pusi satlang ki dun ari suijang lapen apeya po tumaphan sodak pen chuning bidu Lason thak thak sia barim KLDB chairman Longsing Teron pen ka ningje ponke itum borengang hoy ke longjia phan percentage anat abang chepa duk krup pen si charli nangji lapen thek serlote boreng ta longvek ji puta aning parung pon Lason si aluhi la pen than banga ke hoya tum tami jumisen alam la pen thirklong alam thetami aning parung pon Lason si karcho me long suri Lokhimon aron ke kroyarat Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen Arunachal Pradesh pen ke banga tum tami Lokhimon ar nama phan aning ka che thela pen karcho me man penang chetong dun Lason si May Jutje aprang karcho me long nang kachetong dun aluhi pen danglok Charlie Osomar la pen apeya po tuma phantami Lokhimon amen pen ahir jumi la pen kachoro pajirpon Lason thak thak si ahem arbung ar pheksitami ning arong pen ke pale long jia phan Lokhimon ar namalong ahir jumi hang pipa me jansi me tami pajutpon Pini tane se grisoi jang amai mati kakcho mai dolomoralo Nikan wang kami dak program suka comai ipon Lokhimon program Lokhimon pati koi doa na tumapan Karbi Anglong aranang bong pen kali sunipur kape kabin dan diba satlang kiundu na tumapan HSLC lapen class 12 BA up to MA ke pas doa na tumapan karcho pila pena hirjumi ke hang along ilifan manpeng mate aluhi sarpo som ilifan hang no la pen chitom no la pen ran to pen chitan no la pen pinangan an tum ben sami kachari pon no jate je la son
ke porhi atuma fan ka paprang pon thekji afan akiuzume karchu nason ke ponlong le islami dak ke itung ke ponlong aning kan mang se karchu pi kardom pi non pen sumar jar pen se kardom pi tapi je alan kiwan ji a future doa na pasami lata isi akhir kan ji doa kini Tapi sir, asap thong kebra hini school kang habji do lapen labang. So puthak lo Karbi ang long tami proxy kang habji do pu ko ana hok sar tang labang. Ningdu galam lo sokos notice itong fanang palelo lapen school lo doan sa ni itong Karbi ang autonomous council pen sa mi inquiry lo under secretary pen la high report nang le to na pen uthot kang habji alam thi pen pinangan media lo sa mi paklang sa mi isi alam bang la lo nitong Karbi ang autonomous council pen sa mi request la zona school long non example Diopani High School lo jongsi hap klak lo putangte Tebok Tira School ke avi Tebok Tira School ke 20 kilometers 25 kilometers dola la pena hai so mara tin kona lo pohidam okkereng high school lo son jongsi high school lo jongsi inkir klak lo pone takalo mo so mara tu itum lo ke chardio so mara Karbi so mara tin na ro pohidam same improvement ke claim di apan education quality ki dodi apa ni tum non sang se dodi sang se lo la pen tum Dr. Chumiram Ronghang CM Karbi ang autonomous council apa rang pan kiro pinangi la so awareness campaign doan pen claim pon bom lo Karbi Anglong Kaziranga pen Wilson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Kahora rong thomarat ajo adap ka chelenga towar ka hen open a jok kaning ri hangjo Lason si lakha inquire ra throk duar bagori MEC constituency ke parlo kahora rong thomarat ajo adap ka chelenga towar ka hen opar pik pen a jok kaning ri hangjo Labang so towar la ke highway pen heloving arong sima thadami mi la pen highway pen ka helo towar ave pen chenglok ke borpung tarapung arong henlo pule matha dam deta henoni Bonsita, la so towar la ke tarapung takali borpung takali. Labang so towar la ke duar bagori MEC constituency ke parlo, kahora aradatum ajodap ka chelenga towar lo. Bang so towar la ke highway pen kahelo kilometer phoan baksi dolo. Kidamtang aningkan, labang so towar palong jia phanpura election aprang education EM Richard Tokbi, MECR pulong dote gahut, rong thomarong aradatum ki hang chuning riponlo. Labang so phit MEC Richard Tokbi Abirta julongsi thang achek loke chengsi aruya lompen chengpi ponlo lapen election aprang patang ponvek popusi ningjelo bonsita patang pi pedat pena jok nona bank ka siksak thetan anpinlo nona bank ke cycle kali akeng penan ta cheleng thun edat anpinlo Bank so towar kilometer phovet kahe no par pikajok nona bank ke so that un edat lapen hithi chojor cholang dam pusitami kilometer kre hini andam nang kokloputa habar arada tum ningje Tangte labang so towar rada phan kelang pen leki klem pikalima labang so towar rat kisung along joy kg phan leki klem pikalima labang so towar election kiliga hura phan chotma Tangte labang so towar election pathua long vote palong ijia joine chotma puta arjumi mil Lasi prabjin pen labang so kenang sola towara bang nang selam pivek nang jipusi habar aradatum local MEC mate education EM Richard Tokbi aphan labang so kisung pen nang pajok vek thapusi chuning ripon ringti Karbi Anglong Kaziranga pen Wilson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha To strengthen the youth powers, Pathepi and Ponsi all nilip youth ANY meet kam body reshuffle ajaime recreation park difu along ke pamanpon. Patumi ni bhai inquire aner cap arni por bhai hini aporpen body reshuffle mate arpu kachilar amelong all nilip youth ANY advisor mate bidisar Barnabas killing pen mecha pahem pu Ponsi body reshuffle mate arpu kachilar ame misen pen pachun ponlo. Nona kimi all nilib yote ANY ame pu starson tiso
dun mei phu longkiri rongpi sotro sing tiso kongchon bang songja tiso rapchon bang John Killing bidisar Barnabas Killing lapen avinus rong hanga tuma phansi arpu kimi pipon lo anperta nilip alongke thekkere lo Charlie bom ove kimi atomta chetongdo All nilip youth ANY abidi sar Barnabas Killing pe nilip arada phan ke pachini panthuke kedam tang ko ansi all nilip youth tum sai kam ke claim kache padukma kache songma non ke bang jilang arnita anso sesi all nilip youth tum claim ponji pusi nilip arada phan klar dak pen than pachini pon chairman of secretary bahini mandar phigeni tum non September 3 ni bang ni tum aprangsi ke executive meet padopon po lake nilip chuki hola ha warlong Salangkat along sinitum executive meet pada ponpo latang dada pilo pete nitum all nilip youths foundation day tanang lo September 29 lo lasi labangso putak sitamitum labangso foundation day pachun ponji pan sitamitum activities hai deng pon pitpo latang dada pilo pete nitum nilip along pinangan kipa pihu bason do piganla Pini arni nitum pangbarda monne akaprek constituency bengke langamlo te nilip hano kipa pinai lo Lasi nila tum hadak aprang si tum chisong ponji lake bani tum aprang si step ke deng ponji lake ni tum education awareness labang so awareness tum deng ponpo lata isilo lapen aku dutulang ni tum number 2 bangalalo pini longle pata pinangan ni lebalong ni tum piniar ni ta longle pata ke longle dola lasi labang so longle pata ke longji pan seme tum chisik pontang lo lapen tum asai seme deng ponpo lapen ke dutulang kijona lang adon tin ni tum lang roy yedo puwa pine tum kijona lang kedor prum ni tum kaida londe lasi ni tum government apan ke hangji lalo bagai chuning riponji lalo je ni tum hadak adon tin ringwell donangji lapen ke JJM alang along adon tin semile nangji lapen lele adiman bangri tum aku putor hang ponji phansi jum sik pondo lapen ke ko dutulang hadak ni tum kenang je sondo pela hospital sitami do hadan ni tum apporting doctor hitame longnangji lapen ke ba ni tum se kache langabar sa ba tum non associate tum kelong pon thuji pha tum hang ponji lapeng ge bank sita mini lebdo SBI sita mini tum pinyar ni hadak ni tum SBI avedelo silunizan situm ke wang nang heloping ni tum hadak han to George tum na do theng to George tum na do laso thak anu tin bang putin same ka sik sak tum je thek bonlo lasi la bang so bank puthot silunizan pen han ni liban kechi pon thuji phan same tum che song pon ang kok lapen ge pinyar ni leblong da net dolo sita mi pinyar ni da tu ha pangkri bomla pinyar ni ta SBI sita mi silunizan nang sidolang lasi non bang kini tum silunizan pen puthot nilip lo an kachi terek pon tum tum step deng pon po lapen ke road connectivity ni tum pinangan langam lo nak silunizan tu ni tum sanangkha dolongan si pinir ni ta dolong long chola batuwar mi chola si sanangkha dolong pen ha pu aparang ke pinir ni tum towar ke mi lok sidam nang la lasi labang so towar se me prabjin pen kilongji phan ba ke meseni phai tum se step deng pon po lapen ke nile block pen ha inglongan sariuti lo borpung lo tarapung lo hapu baplap lo jia to war pinyar ni de tumawe kisu ke wan kisu ke langji wanji phanai tuma ja ko ave hada ki wanji phanan tani tum atuwa ke memia jok pina andang aprana damnang lo posila sila bangso to war semai prabjin men ke longji phan ba ki patang dabji phan tum lat semai step deng ponji lasuna thak pinangan rong arlu semai tum to war ka pindolang la bangso la hai to war semai tum prabjin pen along tin to war ke mesenji phan semai tum asai deng ponpo aprang si chorolo pini media korte tum han na Karbi long today Karbi long Biswanath Karbi de asi pini labangso kethom channel phanda me chorolo nale tuma porna chipi pena chiton pot lasi ahok pet pini nilitum ladak recreation park di phulong kachingmai mate tongse kot pen mate nilitum bangso a program ki bibon kelalo je nilip along nilitum 2019 pen all nilip youths ladak nilitum kadokowe nilip along students pendang lok dak leaders tum dan ni tum yutum owe kimi tum chingrum lo lasi ni tum ka chingrum nang kok lapen ni tum labang so hong kram long ni tum nang kok labang kelalo jet ni le balong pinangan ke pa phi do lasala so ke pa phi long ke pa phi hu badim long ni tum labang so consensus si long ni tum owe kimi tum ningi siwet pen kar jabi phan ka chong phasi tum labang so am hang pa thek lo 2019 ning kan lasi pinia bangke ni tum arpu kachela mate budi reshuffle phansi ni tum pini labang so mai bang bitlo lasi pini labang so amai long ni tum election padolo la sila bangso dimlong pini akimi a president na pen chairman na pen secretary phani tum pini ngai ponlo la se pini akimi amai phu bangke chairman bangke pu SR Shantiso alang li phansi ladak pini election alang ni hai ponlo la pen general secretary long bangke haidon bangke alang li song jatiso
lang le tum bahini si labang so election pini chipai pon la sini le ba pharman phan alang le tum non ke all ni youths ke japon ji ke alang le tum si japon pol ladak lapen pini labang so amai long pini lak pinang leader sumdolo lapen pini ni le tum ladak amai long bodi resa fall that pen ni le tum non kiwang jilang apthak tamini tum kaching mai pondo lasi non birth anniversary tamini non ni tum nang kelelo lasi ni tum prabjin pen ni le tum non ladak birth anniversary mi tum talon po lasi 29 September bangke ni tum birth anniversary mi talon po lasi pining birth anniversary tame ni tum kedam tang ta suri isi so se amuli na chitong dondo lasi pining tame ni tum lan so se munit ki pong ni phansi ni tum tame bori pon lo lasi pini tame chingwai pon lo lasi non mo kiwang jelang mo kiwang je Saturday arni bangke ni tum sanglang kada long sini tum mai puthot padu pontu po haladak ni tum executive meet padu pon po hada kado ko be arong pen ayit sum antame wang sini tum an share mu chi pong pon sini tum labang so kachi song pon labang so all nil youths ke pang tang pon ji phani tum chingwai pon padu ji Karbi Anglong Siloni Jan Pen staff reporter Govind Tiso report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Kedam tang pai chek loni phai krener kep arni Biswanath Karbi live news channel along ke paklang pon inudari sohem chelile det po Abirta paklang pon lo bonta patumi pai chek loni phai inkoira ner kep homkuru arni ada por phai kep malom puthot arbungar phe chele etlo pusi nilitum Biswanath Karbi live portal news channel along Birta nang palithu lapen apia po donra batum jo padap mekri meglang chothek the jun thek the kematha kisung nang ke jok pontang loputa pachini thu lasi Biswanath Karbi live portal news channel atuma phan kisung ke pho teron hem tu nisiatum pirthe sining longle rure tikke Biswanath Karbi live portal news channel achethe pading nang pusika choro pajer ponlo lapen Biswanath Karbi live portal news channel atum ta kurwang thu pajerlo Karbi Anglong Thenthakat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi live. Tangte pinya Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.